U MLA kasora uba given William uloong badaitang kasorkar balayalam da National People's Party NPP kabanut penshim ya karai kabashdur na kabenta ban penbet ya kakam ya kajiapun kablas lemba bat ka Assam. Kani kadikamat kablas sating nadu ba ka Meghalaya kalayo ya la kajong kajela Henry hadin kani daitang kani kasorkar balayalam da ka NPP kabalashim ya karai kabashdur banla penbet ya Henry na ki khat art li ki jaka ki badan hapdeng kajinga kajiaput bat ka Assam ong uba given habakren ha kajingalang yalap election ban pan jingkarshan ya ukertong ka party na langkar dam lat kro uba rabok lang tensong halat lingkot nongkenri ha ka pratrik rempang ulaong baka sorkar jala kalathaw ya ki regional committee ba pher banwat ya kilat kilinti kenang banla banweng nok khamkloi ya ki jing na kajinga kajiaput bat ka Assam ngis ngo kumen bangila pendap ya kajinga soy MOU na kabenta ki Henry Tili ki jaka ya kajia balala ban penbet ya kabala soy hapdeng chief minister ka Meghalaya bat ka Assam ha kajinga don lang menteri kampo yang ka sorkar pedeng u Amit Shah ha ka arp khandai trik leber arjar arpo ha New Delhi ulaong ngimla aru ban kentat ya kajing shisha bakindan ki jingyo nong bat jingdu nong Henry ka ka bakham kongsan kalong bangila persyang ban shim ya karai ban penbet ya kajing ban pentikna ya kajing suk ka bane hakithan khaput ban rap uba given Henry la nuot ban shim ya karai ban ya chakmat la kumno idan skam ban shim no ya karai ban persyang ban penbet ho ya kajing ya penbet yemla ban len ya jing shisha kandan kajing yo nong ha giwe gi benta kandan kajing du nong hikato ni gi benta Henry ka benta ka pangsanya kalau bah pengisi negara kerai dalam persyang man penskerno import usam belasak tengaslam banara ui gajin sonska nagabenta ki papa ki jom ki basyong syakhan kapun dia orang tak benda pada kalian jom sorga jela kini kisem radet la thau terpam yaki regional committee ki bopero Bermisok kumen pada pedeng ki kharal tadi ki areas of differences. Ladet bansai MOU na benta ki Henry tadi ki areas of differences sakini ki Islam ki bladet. Kebelasai na basoi na galiam jom menteri sorkar jela, menteri ramba jom sorkar jela, Meghalaya berkunju jom sorkar jela Assam. Hakmat kajing sakiru jom menteri kampo iye jom ke sorkar India. Nisautu kani kadi ko wei ka issue ko prasak ten na kita Islam di badat ngadu banglayo ka hirstir andai kani ka sarkar kebayalan nagaliam ko parti NPP keberhasilan negara beramba dan persyang penle habai di bonpur usaha abangnya keren berkiwi-kiwi kita nak jo sarkar jela kamtam habai di barto puli damli ru kumju Nisautu benagaliam juga sorkar jela kapelai jimbut bahak hamta mengbaidai bagi education sector. Namun nisautu pakani katana kakta nagabenta kikur dikti gijongi kibanang kalawai nagabenta ka jela berkarihi berakawai. Nisautu bawalang imat ke jing sokolder ka bajubor nagbaidai bakani katana. Andai lakumno nagaliam juga sorkar jela ka shim igisinjang dibabur. Ban persyang streamline kabai bagi education sector. Abangi pek kendia kabai bagi vegan post. Hamtam kabai bagi post na hikai hi government schools. Kibrasa teng aslam badan bagi sapo high court. Kadai kani ka sarkar ka persyang menasal hande po high court. Kebenagalian juga high court ka island tibiang bantung ye kinahikai ye vacancy di bopero Ibang yoi hausam ajar arpo way. Yoi kaki hajar tadi kipus salah ban pendap, salah ban advertise. Ban yoi da sisa kani kalalong ka jimentol. Nagabenta ki kena puli ki jongi berkumju. Nagabenta ki sama wakta wajah. Kajingsim kia ban jiet economic man nagaway ka sangsnem siya kaway pat. Kagkum kapala pinkupor yapi kagkum ka constitution jabari dia. Hoy nagaliang gajongi isotu abangi keren terpang habai day pakani ke election MDC ke Banwan. Yoi
Bonia ngot ki kertang ki banmi syakmat na benda kan election ke banwan. Baru kindan la kajong kadang rim ke berapilong yaki banmi syakal limpung. Renga soren ong bangi kum ka parti NPP. Ni soren bok sikade e bahangni ngidan ni ba samla ramba ba rabok lang tensong. Blolong candidate panagaliang jong ka parti NPP kala ibit berkumju nagaliang jo kinong persan hi baro tira sim nagway ka sir ban menjur lang ban phai ga kateng ga jongi ban ni sothu nagaliang ga jong ka benda ga kongsan kuno ki member jo district council habani pha ya ki member jo district council sate sapo yeng dolba jo khasil se termus district council lapin ko pore ki ka tum ko constitution jo bagi India hapo ko connect ko bahriyo ye ki kato ni the subject khamta magabai dei baka khindo ko sia hagabai dei baka diti ko dostur hagabai dei baka khentor khentha hagabai dei baka sinsha khada hagabai dei baki darbar snong darbar rai darbar hima bakumta telte kini ki subject ki bahak mane ki banagaliang jong ki MDC or lagi poi sila thong jong jinjo idan kam manang penjana yang bede begini ki benta kenang mengidan kam meneda ya gari berkajat pedri jong di prokoi kom ka parti kebayalam ya ka isi lajandap arsnam pura aunusnam bumenta hapo kajimpen hapo kajalam jo bak penyak sing CM kum CM Nyoi da sisa igi kam ki barada ya ki bil ki babon ki pelnang ai nagaliang jokan ga isi bakani galong kadak ka papausay kadas bakum ka party bakum ki nangalang ki barah ko ka party NPP ga jomi gidon da sisa ga jinthram ban ai ka taga jinsakri ka babhado tam nagduta ki paiba jom ka than bakum jo joga jalai Para kawai.